Assam Police men Meghalaya Police angmong adu ehoyalong alam kia puta kaching maipon. Pini bhomta pai ni phai thok ani West Karbi Anglong Chingthong constituency ke parlo. Hawang bathuak lamalong pini analo por phai Krisia por Meghalaya Ribhoi District Nongpo Police SIM timung lapen Assam Police hamren ADSP Bolin Deuria tum chitong nunsi non malom Karbi Anglong pen Meghalaya adu ehoyalong give and take police pu amen pen kahuri saipen adu ehoy malom Kido hawa raratum airsek prung set ajok sipini kopi koson mapusi kachingki kachithan po. Bangso kachingma along hamren ADSP kanin jepona tingki border along kaikia mat lapuson kahuri saiver ke chokchilo non malo Meghalaya government atum Karbi Anglong arlo block 2 kaparlo ponchi po amen pen give and take police a joine ki ningsipa binangne pusi raraphan thanpa chini pon kaike tan ning isidora petnangji ning ching samnangji pusi kachitong arat do anaphan aning pathirika halapu Meghalaya Ribhoi District SI pen kaning jepona tingki no nangtum khasia khi Karbi Anglong arlo kidu anki Karbi Anglong arat lopura chematha dunoi athiki nangtum ningkan pharo Karbi Anglong ke dodun pen thangaki sonkabede tangletki pusi hawang ajo kedo akhasia tuma phan than paritika lasonsi pini Assam Police lapen Meghalaya Police atum kachingi pona tingki border mate longli adu ahwalongki joint patrolling si kaiketami padupon po lasi Meghalaya Police atum Karbi Anglong nangkilu jotke manghundu nangni puta than bachini pontu lasonsi sabuda border outpost incharge esekali tami BOP along entry gate dokoka phike permission mati hukum kipiabe pinpenki Karbi Anglong arlo Meghalaya Police atum patrolling nangkilutke chokche puta pini labang somai long kaike tami ning isidora penang chipura hawang VDP pen hamren ADSP nongpo SI lapen SGP aphan Fulum gamusa epak pakpen archupon la somai long serang kese lapen Gurkha Student Union lapen tebok terai kedo khasi akhi atum tami chitongdun ini hadjong kita meneli data long sedak hawang pathwa kamlong wang lo darang nangali peneli dat hidong Assam Police patane clear police tong tingrum chom som thek long sedang tung kopi ko sor kopi phanse tingki chingwai mala so thap peneli elang tum ha dikonji kasi neli lang tum phan plar dakpen na pache thanni panse neli yang tum phan adikon তাৰমানে বস্তুটো হৈছে কি আমাৰ ইয়াতে যিটো মানে এটা টেনশ্যন হৈছে যে কিছুমান ইয়াতে ৰুমাৰ উৰিছে যে আমাৰ বৃহৎ এটা এৰিয়া বোলে মেঘালয়ত যাওঁ বুলি কৈছে তো সেইটো লৈ কিনে মানুহৰ মাজত টেনশ্যন হৈছে আৰু সেইবোৰ কথা লৈ কিনে মানে আমাৰ ইফালৰ পৰা মানুহ আহিব বিচাৰিছে মেঘালয় ছাইডৰ পৰা আহিব বিচাৰিছে তো আমাৰ জইন পেট্ৰলিং কৰা হৈছে ইয়াতে যাতে মেঘালয় ছাইডৰ পৰা কোনো আহিব নোৱাৰে ইটো ছাইডৰ পৰা কোনো আহিব নোৱাৰে ইয়াতে হাঁহি আমি মানে ৰাইজক বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা যদি মানে চিটুৱেশ্যন হয় তেনেহ'লে মানে আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে কাজিয়া হ'ব পাৰে গাঁও নষ্ট হ'ব মানুহৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে সেইকাৰণে এইবিলাক যাতে নহওক সেইকাৰণে আমি মেঘালয় পুলিচো আহিছে আমিও আহিছোঁ যদি কোনোবা ফালে আহে কোনোবা যদি মেঘালয় ছাইডৰ আহে ইফালৰ পৰা আহে নহ'লে আমি ইয়াত কোনো কাকো সোমাম একদম এইটো জেগাত I am looking for actually I am just coming for LO duty for patrolling and then just to make sure to ensure that ICS building Chingthong Vendor Sing Terang report Karbi Daily News